Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Ngano nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila, ug na magsinuntanon siya kanila. Kining tanan gitibigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog magpabiling magtindog. Mga hinigugma diya ni Kristo. Sa ngalan sa Congregation Daughters of St. Paul, sugad man sa komunidad sa GMA o sa ilang staff, o sugad man sa mga nagsimba karong adlaw labi na Couples for Christ ug atong choir, malipayon ko gipadangatin niyo ang akong pagbati. Malipayon nga piyesta sa Sagrada Familia ninyong tanan. Mga inigugma, ang piyesta sa Sagrada Familia o Santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose karong tuiga dunay espesyal nga kahulugan. Tungod kay karong Dominguha, Sagrada Familia, mao gihapon ang pagbukas sa Holy Door sa tanang mga cathedral churches sa tibuok kalibutan. Kung makainomdom kita naglabay, December 24, gibuksan ang Jubilee Door dito sa Roma. O gisulti sa Santo Papa, a week later, piyesta sa Sagrada Familia, buksan ang lain-laing mga holy doors sa tibuok kalibutan. Mao nga dinhi nato sa Cebu, tungod sa kadako man ang Cebu, buksan ang holy door sa cathedral, sugad man dito sa Karkar, sa Danau, o sa Bantayan. Upat ka mga holy doors, buksan. Ngano nga ablihan ang Jubilee Door
or holy door. Kini pagpahinumdom nato sa pagsaulog sa Jubilee year tuig sa grasya, si Kristo mo ang door. Si Kristo mo ang pultahan nga agya nato pakadto samahan. Si Kristo mo ipultahan nga bukas aron sa atong pag-agi nini makadawat kita grasya sa Dios. Malipayon nga kasaulogan alang natong tanan. Mga inigugma, karon gipahinumdom kita nga ko sa Jesus pultahan aron madawat nato grasya kinabuyang Dios nun sa atong panaw pakadto samahan. Kining Jesus miyanhi sa kalibutan ug nagpuyo sa pamilya. Mao nga gisaulog nato karon ang piyesta sa Sagrada Familia. Pamilya ni Jesus, Maria ug Jose. Mga inigugma, salamat sa Dios sa atong pagka-Kristiyano. Nailanan nato kung sino si Jesus, labi na sa Cebu. Nailanan nato siya diha sa bata nga Jesus, Senyor Santo Niño, Bato Balani sa Gugma. Salamat na ilahanan nato si Mama Mary sa lain-laing mga debosyon kay Maria Santissima. Dinin nato ang atong segunda patron, Birhen sa Guadalupe, pero daghang mga debosyon kay Mama Mary nga atong gisaulog. Ug nailahan nato Senyor San Jose, bana ni Maria. Mao nga ang atong pagpasalamat nga sila gihimo nga model sa matag pamilya. Nga unta maingon kita, matag pamilya mahimo gihapon nga holy sama sa Sagrada Familia. Mga kaigsunan, ang hagit nato mao kini. Kita sa atong pamilya. Kung atong pamalandungan, wa gyud kita magpili sa atong pamilya, we do not choose our family. Pagkatao nato, kung kinsa diha, mao na imo pamilya. Wa gyud ka magpili kung sa imo nanay, imong inahan, kung sa imo amahan. Wa ka magani magpili kung kinsa imo mga igsoon. Basta mao kini. Mao sila ang imong pamilya. Kung atong tanawon, bisan si Jesus, no? Siyempre si Jesus kay Dios, nagpili kung sino ang iyang inahan. No? Si Mama Mary. Pero si Mama Mary, wag gani kasabot. Giplano sa Dios, manganak sa kay Jesus. Senyor San Jose, di magani kasabot, pero giplano sa Dios, may mong bana ni Maria. Kita, wag kita magpili, pero we are born in a family. Ano man ang hagit alang natong tanan? Una, dapat we own, dawato nato ang atong pamilya. Ay pag nga, unta ang akong amahan, unta ang akong inan, wala, no? Mao kini mong pamilya. Yes, Lord, no? I accept my family. Kung atong una-unahon, bisan gani naglabay nga mga simbang o misa de Aguinaldo, no? Doon ay adlaw, kadua nga, ang lista sa matud pa, genealogy ni Jesus, 42 ka mga ngalan, no? Bisan gani diya sa 42, dili kini perfect nga family, no? May na iba nga may mga kakulangan, kasaypanan, no? Di na natin say-say kay taas na, no? Pero, bisan gani diha, dili perfect, and yet, mao kini pamilya ni Jesus. Sa atong bahin, Osbonaco, no? Karon piyesta sa Sagrada Familia, unsa man ang atong pagdawat sa atong pamilya. Diha sa Espiritu nga Kristiyano dapat pasalamatan nato ang Dios sa atong pamilya. Kaya kung di tungod sa atong pamilya, wa kita din eh. Kinsa man din eh, kung di tungod sa imong pamilya, imong inahan o amahan. No? So salamat. No? Kaya sila instrumento sa Dios matag-usa nato. Matud pa ni Mother Teresa, having said that, no?
In order, sabi niya, if you want to change the world, no, go and try to be an instrument of growth and change in your family. No? Wa na ito gipili, pero dapat doon na kita'y bahin sa pagpatubo, pagpalambo, pagpasantos sa atong pamilya. Amen? Mga hinigugma, nindot gini una-unaon, we have the obligation to assist, to help, o pagtabang aron mutubo sa kinabuhing Diyos nun ang atong pamilya. Ano man. Sa unang pagbasa na dungog na ito si Ana. Nanganak siya o nagabot ang adlaw nga gidala niya ayang anak sa templo aron ihalad sa Dios. Unta ang tanang mga ginikanan, labi na mga inahan, masayod nga kining anak nila, dili la ilahang anak. Anak ini sa Dios. O dapat i-lift up nato sa Ginoo, no? Lift up nato, ihalad, Lord, kining akong anak. Salamat, gihalad na ko nimo. Unsa may maayo para niya. Unta bahin kini sa atong pag-ampo, sa atong pamilya. No? Unta, kitang tanan. No? Kaya si kaduang pabasa gingon, pinangga kita sa Dios. Nahimo kitang iyang mga anak. Unta kitang tanan, papa, mama, mga anak. Kitang tanan mga anak sa Dios. Sa atong kinabuhi, makainumdum o maningkamot nga mapakita nato ang atong pinagiusa sa pamilya, labi na sa atong mga pangamuyo, paghimaya sa Dios, pag-ampo. Inspired ako pirmi magpamalandong sa gistorya namo ni Adto ni Serena Jukno, anak ni former Senator P.P. Jukno. Kay Lazaro ninyo, labi na mga may edad-edad, no? Kaya famous ini siya nga senador, P.P. Jukno, no? Jose Jukno. Unsa man na iyang istorya, matod pa man niya as bishop, no? Kami sa among pamilya every night, no? Padiya kami magrosaryo gud mi. Mao kasi no nagalid si Papa, Senate President, no? Atubangan sa altar may nga, hoy mga bata, mga estudyante kamo, gawasan na sa kwarto. Study la human atong pagsanto rosaryo. Diya si Papa, tubangan sa altar, he leads the prayer. Kinsa man nga nakadi musunod nga ilang Papa, bartap na sir, Senate President, no? Senador, siya mag-lead sa prayer. Mao ang epekto sa pamilya. Dako kayo, ano? Paghigugma sa Dios, pagtawad sa Dios. Nindot huna-unaon, no? Unta kung kada pamilya mao kini, no? Malipay kita. Sahay may mga pamilya, so dagang oras sa TV, dagang oras sa cellphone, no? Di ganik pangadji, no? Bato-bato sa langit. Ang matamaan mag-aray lang, no? Unta, osbonako, no? Mga pag-ampo, bahin sa atong pamilya. Niadto kami, barangay man namong balay, no? Sabado pa lang, andam na. Ang mga sinina, sunod nga adlaw kay maglakaw pa man mi, pakadto sa simbahan. No? Nindot, bahin kini sa pagtubo sa pamilya. Mga pagtrabaho, gitudluan, no? Unta, kung may sayop, ayaw pasagdan, no? Tudluan gihapon. Dili pwede nga kung sayop, no? Imo lagyan nga pasagdan, no? Nindot kini pagpatubo sa pamilya. Og simpre, no? Sa ebanghelyo na dungog nato. Si Jesus nangadto sa templo, matod pa nagpabilin nawa ipangita ni Maria o Jose. Og sa makita nila maingon si Jesus, ngano nga gipangita man nyo ako nga dapat magpabilin ako sa balay sa akong amahan. Kining iya pulong nagpainumdum importante nga kamatuoran. Kaya sa katapusan si Ebanghelyo maingon, nagsunod sa kanila, nagpauli, ug nagmasinugtanon. Ang punto mao kini, si Jesus masinugtanon, ang mga bata dapat masinugtanon sa iyalang mga ginikanan.
dapat masinugtanon. Pero kining gisulti ni Jesus pahinumdom natong tanan nga bisan sa iyang kinabuhi gipanumdom niya si Maria ug si Jose nga ang iyang una nga misyon mo'y misyon gikan sa Dios, gikan sa samahan kining plano sa Dios alang niya. Unta ang punto niini ang mga ginikanan magdumdum gihapon nga kining ilang anak nila, pero unta ang labing mayong kayuhan nga kung pamalandungan mo ay plano sa Dios para nila mo'y atong sundon. Ayaw nga diktahan. Ayaw ingon, kaya na ikaw sunod kinakan bisan yabag. No, dili. No. Kung unsay maayo. Katapusang istorya. Okay? Dapat 10 minutes lang. Joke lang. Kahapon lang nagtanong ako, nindot nga sine sa Netflix. No? Ano man? Il Treno dei Bambini, The Train of the Children. Ano man ang istorya? Istorya sa gera nga pagbomba sa South, mga Napoli, no? Mga ground zero. Kaluoy kayong pamilya, labi na mga bata. Mao nga giawhag sila nga labi na mga bata, pasakyon sa train dalhon sa North. Kaya dito doon ay mga adopting parents. No? I-adapt. Pagkahuman sa gira, ibalik. No? So, daghang mga bata. Pass forward na lang. No? Pag-abot dito, tinood yun. No? Makita, pagpangga nini mga bata, gipa-eskwela. No? Doon ay usa ka bata nga, ang iyang adopting parents, yung niya, pasayloon mula ako kay wala ako anak, di gid ko pamilyar magkuhan ba sa bata, no? Pero tinguhan lagid nakon. Ang bata magtulong, kantahi ako kay si mama na ito, iya ko kantahan, no? Hindi mo magkanta, no? Siro kung mga Cebuano to, nindot to manganta, no? Siya, di, basahil ako, no? Basahan niya, tulog ang bata, no? Basta nga tanan, gin training. Ang nindot kay, ang iyang interest, violin, no? Violin music, no? So, yatagan sa violin. Kauman sa giragi pa uli, pagpuli niya, balik sa siya mama. Ngon siya mama, ano ini siya, violin, ginatag na ko kay, nag-training na ko. Kinig ba yun, walay pulosin no? Di ka makapira diya. Pagkanto dito, pagtabang dito sa restaurant, bisa magtuktukla diya sa mga garlic o onion, no? Makakuha ka pa kwarta, no? Tabang siya. Pero gusto ginuntaan niya nga magtuon music ba na kay ambisyon niya nga mag-perform sa orchestra, no? One time, kita niya, doon ay konservatory nga daghan nagatuon music. Ingon niya, bisan unta sa iyang spare time ba makatuon siya. Pag-uli niya, madi na itong violin nga gintago mo. Ingon siya, mama, baligyan akon. No? Kawag na ito, gikuan, no? Baligyan ko niya, no? Nabiro bang bata? Ano nga gibaligyan, no? To go to my point na. So, ano? Ang iyang una-una, balik ano siya dito, siya adopting parents, no? Balik sa biya niya mama, sakay siya sa train. Katapusan sa sine, plus forward, no? Nag-perform siya sa orkestra kay violinist siya. Kaya akong punto, no? Mahal sa siyang mama, pero ayaw gidiktahan sa tanang butang, no? Kaya unsa may malain nga ang iyang hilig music, no? Ibaligya pang iyang violin, tok-tok lang kuno daw, mga garlic daw, no? Luoy ka sa bata. So, ang akong point, kung kita inahan, out of respect ba, what is the will of God for your child, no? Matod pa nila, give him roots, give him wings, no? Kay tingali mao kini. Labi na kon bukasyon pagkapari, pagkamadre, no? Ayaw na, huy buang! Ngano nga usa ka lang, musulod ka sa seminaryo, no? Ingon ini, kung may iyang pamalandong maayo, no? Ihalad na to kay Lord. Amen? Amen. Mga inigugma, kining adlaw, no? Feast of the Holy Family. Usbon ako, pasalamatan nato ang Dios sa atong pamilya. We do not choose our family. Pero matod pa ni Mother Teresa, if we can help grow, sanctify our family, mao kini atong misyon. Ginikanan inyong anak ninyo, pero anak sa Dios. Ihalad nato sa Ginoo. Mga anak, respeto sa ginikanan, pero, no, isay-say nato kung say pangandoy o unta magtinabangay kita nga sa panaw sa pagtuo isip banay
tanan kita makadangat sa atong tinuod nga puyanan may lain kalipay sa langit. Amen. Kanyang tananas bunako, malipayon nga pagsaulog piyesta sa Sagrada Pamilya. Amen. Amen.